Ngel sha se ha jing el madem ke jing yap. Hangat, boleh fifim ngai se. Ba ka bhai ban ngen. Nrei te bro jing em ngin hap shinyo ke tang tek pop. Pergi kam ba bha jungi. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaski siti bagi ai ban burom ya kaski ya kalau nggak berkembang bari lado ki seng halang lado ki skol lado ki gambar lado ki institution paper ki penlong ki program kenang bagi pemau bat pensa ya kata kajingno sinyang jom kita ki rumba hadu papor ngau makerpa dei halor kata bangarai ka resolution bangaboy kajing mutik perkat bana yosuki nyele pikire Nimla kan punya kita diberi kepada jimat di perkat kata Andai kasoda ke jingkia bametasi kadon akti kabor juga isi kasong kabor kajopi jemput soknor mentah kasong tengah karai kajopi ngaburom deh ya kayak gabor pile Andai UMDC kalaban mau prem ke G20 ba Riki Shulai ulami jendat nampak ayin darbat hawan jong ke kasih hus atan Mas District Council. Hadi magiliang sinsyar kamshim la pediang kamat ba ulawan ra hakabede bar ke jing terwat ho jaga sorka jela bahkan primena ya ke shitrik unai wing mana usnem kum ke sengi shuti ya ke ling hu sngiap jong Reverend JJM Nicholas Roy yo blatep kum pa jong ke six schedule. Lasaki bu ba Shulai war hadin ba ulami jendat na yin darbar shim la weng satya ya ke jing terwa jang u. Walaki MDC badan hakal yang persya ki ajeng gershan ya ke jing terwa jong ba Shulai hindai ki MDC besyong hakal yang sin shark lekan tai mardor ya ke ni ke jing terwa. that whereas late GGM Nicholas Roy Baljoy was a distinguished statesman and a member of the Constituent Assembly of India, whose constitutional vision and leadership played a pivotal role in safeguarding the political identity, autonomy and rights of the tribal people of the hills area. And whereas late JJM Nicholas Roy is widely regarded as one of the principal architects of the 6th schedule of the Constitution of India, which provides constitutional safeguards, autonomy and self-governance to tribal areas. And whereas it was through his foresight and constitutional wisdom that the framework enabling the establishment and functioning of Autonomous District Council was made possible, ensuring protection of land, customary laws, traditions, and local self-governance of indigenous tribal communities. And whereas in recognition of his immense contribution to tribal autonomy and constitutional governance, the 1st of November is observed as a holiday in this council on accounts of the death anniversary of late JJM Nicholas Roy. Now therefore, this House resolves to urge upon the government of Meghalaya to consider declaring the 1st November as a state holiday in honor of the death anniversary of late JJM Nicholas Roy as a mark of respect and recognition for his foundational contribution to the constitutional history of Meghalaya and the protection of the tribal rights. Yapi, BPI, ikan dikalah mengenai ikan resolution. Kabelum urusan, khamtam akan dikajuk ke pemerintah bagi lasang, berklan, ia kejingle, ne kejing wanra, ia kata kalah, ia dah, bah bilo bercong suk, cong sai kumbakalong mentah. Abang kau nge, apa berai kubli, ye chongknor budan burung, iba strong pilar kerjana, nak apa berai kubli, ikong ay bandawin, nak apa berai kubli bakit, bati ba edi, ba kamtam ye chongknor, ba ira invite jana maka sitri jong number snem balalet, bangin rakhi ya keskiap yang bajoy kadai nak keski kabanga badjaladi kalung kaba penketik ya bangan perkat ba kat kadai gajing
shim mo kala kalati ka ula shim ban thunlong kum kalong lintas ni bangia yo ban shonga kani ka darbar ngasku kalong ka bakarpang ba kastin hi berkawai kan kemau buram yaki khamtam yaki pateng ba khamtam hi pun sama ki bakam dadon kan ka jikit halor kane ka 6 schedule ngai kublei jadi yang guru kibara ai jumut batil ai ya katakan kesan bagi semua yang hak bahkan di resolution kalau sya ba berkam tegade hakatu kasmi ka ba penong yang bat kakentin kabat kajikai kublei kalau i reverend OL Snaitang kaba ikran kuski bagi wan bat sakilang ya kajing rakis niap kejogi kalau sisa kaba syok bat kalong ba berkedit yang ba derkam sisa bat kemau bat haju por derkam bat kerpat ya government kejungi bahkan declare ka kam state holiday kumju mai kublei di officer tiba nakapor kerja ai ya katakan mo jiktip bat kajing kesan aki babun ki benta ngasyem ti kani kalat pada kani gelong kokongsan resolution belum rekam ru kata kat haji ke jiso kejonga te ngako aban sedang dagaba ngan kuli ini bentai bakanyat bangoyo ban kuli kawin nakakot kaba latho de ile piat kendia sapang to bajoy kane kolong sisa ka jika kuli ka papan ketik bat kapan mo wan IMC menga bagan ya chmat ya kane ka benta jika ko aban kuli ketin bareng ne ka tho kadi ka benta ba hukumno bajoy hapo ka person assembly lieng bon debate penjada berunrak ke schedule kali ka jingkuli ka ba kalong har kata da ko aban perso sapi kalau kunne the heat in the debate was building up and within a few hours it turned into the full blast. It was 6 September 1949 in the Constituent Assembly of India, Delhi, presided over by Honorable Dr. Dharmendra Prasad, the President. The subject under the consideration was the 6th schedule to draft constitution. A number of able and firebrand speakers had taken part. It was now the turn of Reverend J.J.M. Nicholas Roy, Abangitip, Yaikum James Joy Mohan Nicholas Roy, Wikot Yaikum Ba Joy. The main architect of the scheme of the 6th schedule and the only member from Assam, the entire northeastern region representing hill areas, he was seemingly on the defensive, yet when he started speaking, within a few minutes, the entire atmosphere in the house was transformed by its sheer eloquence, logic, broad outlook, and commitment. The members of the house hung on every word that came out from his mouth. It was indeed a memorable day. Kalau sisa kasih kabak kerpang yang ini kan rutrik, jong kendai spasok kendai kabak milayo, ya kan ega jing keren kalian jong ibat yo ban pediang ya ka 6 schedule bat mila yo ya ka house nam kendai spa sanpo kalong kajing sim khia jong i banyada yang ini kirepat inong riulo kaba hang mesni baro kibadan tum kita ki member juga constituent assembly kila sim bertabat pilih hai kesan kadai kajing le radba jong ne ramba ba kendai spa sanpo milio ya ka 6 schedule bat kalong babasutunat hadin arsnam mahat kendai spa sanpo ar nilayo pada ban inaugurate ya ka council ka balingkok hapo dinam hall jayau ka bingkot ya ka hakat kopor kum ka khasi jentia united khasi jentia autonomous council ha badan dekat lang governor jong Assam tu kopor bakerteng Ujai Ramdas Daulat Ram kalong kaski ka bajok hakat kendai spa sanpo ar bat bertip kipateng banwan kalong kabasutunat ba how April kakandai spa sanpo ar kadi kagarohens kabayo saya ka autonomous council buat samangi kakandai spa sa pundriu pare kasayo pakajentia hills nakajong te kadi kajing le sitam jong riu ramba bangiliyo ban nukri ka ban hatu kopor ngiliyo ya ki member mo nsim keteng yo chairman by the FS F1 ban bakla
But mga kumauha ICM bari ba Sibor dan langne ide iba Jusing Renja. First CM jong kadis council kajongi. Kalau ngei ka ba pensyo ka ba pen scam ka jumut bat Leo yang kata kajing yana limba kajing krisitom jong rimba badan yang kata kajing start. Unir rimba bajoy dikhat ude basa hamne kolopati berkayin sa joku haru mental ese kadang don ngaru nagayo man lekha bukuli bhai kene ngakwa ngani jungo bagi khot ya ka ka mountain view mut katai ka benta tai ka layin bajoy ka kita room silong ka power bro bri tipor rang tengah di kari hata kapor ba ki view shamkham kumki kilayo ban chim ni kari sinjang ba udei we rang ba bla host yo jawala teru hatu kopor bakil aishong berdiskus bakunon le bakanang bangin yo ya kane ka schedule banyada ini kiri fight dulu kari hata kopor ba niyo e ka discouncil dengan bakala kari berikong kari hanti ko Egyptian kari ka discouncil berikong kari hantai kari kari ka jaka rikulai ba hostable ka bagi ong jong or British hadir beri kesiyo ba chef kesiyo ya kani ka ying derbar kumbang kalau bentahan ne tengah semua kajing dok senyap tu ni romba kami beri syukur kepada nipun ki mau ki freedom fighter kinung dok senyap nanti bertagi bakir yo ya kata ka state holiday begin kemau ya dan buram ya kata ka bakilale andre kat ni romba ru samphang ngami bakan don kata kajing ai ka state holiday andre kadai tat hadu kaski ka ba I klan so kadai kasla perthai ha kendai spa san kedai ba kadai ini ka pas da ka ba ong ba kan strik nomor kan dei no da ka sni shuti tang ya ka ni ka hasil council teladu kan kendai spa san kedai delter ka dan on record kadai na kadai ka ini ka ba pas ya kan ya ka beta tinggal soba kadai sisa ka ba dokam banganra ya kan ya ka mat ka resolution kenapa ni mentas ni kemengidan hane akrai hadin ke new decades minyo banshim ya kata karai lese kulum lang kumengide dekat jongkane limba ka jingalam juku kadi jing kanti ke juku bangiyo banyeng ne nin urge ka government kenapa kumengle akran hantu kupor bor bangia yo kan rakhi ka siap juki yang kadi kesnem ka balale ni kemau baga ong kane kadan kam ban persno ban pen sawa kam susu eki pateng di perman kanan tip bakade kata ka schedule kane kaba bidang hagini kiski balale dulu hapo yang normal kala sedang banyak keren berkabang bade tang setang ka schedule bala banyadai kindo ka siap jadi we ramba uta bala shimnya ka sinjam hadu katata ba ngilala benden kumne kumagilong mata ngakuma banyo ka gorkalan andre ka kapurlong Andre katung kejing song shamkhang jong gitu kiru ramba kismoba kideyo ya kadi ka schedule ki opuli kismoba kadi stang kane galat jingyada hatu kopor kila persang banyo bar hadu mentaro bidang ap banyo ya kadi ka schedule pipet mala wasa baka bahirasan badi jepenu jogi bola rakat kane ka tiar ka bakranya kata ba hapo dinor eastern region milio bansaki ya kita kidus autonomous council at present kita kapor baka sedang ngidon dutuli ke autonomous council hadin kita kapor finpet ngidon spotuli ke autonomous council tiga skoba mendai tamangi berpas kanen ini dala ban ayal kapor Syakimi di autonomous council ru kinya simna ke kani ka juk sinjam nang ba kin celebrate ke kani ka siap juk ramba haju kopor kimla taklet yo Gopinath Bordoloi ubala lead ya ka Bordoloi committee ka ba la sim ya kata bala champion banya songlang matbet barang kumno banya dai ni limba kani ka schedule squad berkepat ya ka steering committee bag ya ka jing borong we habang iyeng namne kadi bit tang namata kajing trisitom kadi namata kitu ki snem ki ba joy la champion kidai ka snem kakandai pa sampandai sanpuar but kadi kita di snem di ba perlong ini bangin chong hangne bangin yeng but kajing dulu kalong kaba mo dan kajing ada kadi limba kadi ka schedule but nga wa ban chim kadi ka la ba limba kadi ka resolution kadi ko kubor jaka state government ka council kadi kawi ka tiar ka banyada ini shwa ban yo ka state hot ni ladan lupai ka council banyada ka pai tinggal tepat
bago government ru kamdai menjai la yang indrai ini indrai lang rengkat kenang bang inyo ban yada bat haju kopor inyo ban penbar haju kopor inyo ban pentu ya ga iblang salang jong kipai jong sosnong jong negari ke baik ke jungi kaba mo dan sisa kata ba umdai ban bypass ya ki beta di babon ki alat ki lesi ki ba biologi ki ajan kapor kani ni song suk kumne bat kasokar katib bha bagadi ka siksidul ka balam bayda ni kata andre tenteng yang iba kimburom su ya kata ka siksidul ba kimburom su ya kata ka mo ajitri sitom tu di girong ba tinggal su lingba kani kayin bat ya ka stu komati ban kerpat red ba ni kani resolution bagi pas resolution bagi urge sa government bagi declare ya kani kasih sitarik jong ba kum kasih benrakhi siap yo abang lagi yo snow di kecil pecah na bukun balang peradukhat buku ya kecil no senyang jong liu ramba baratba aku bedai akini ka kernet ke bandriu wa mengar laki yo ini kelak yo ke syong dan yem wa mata menyekren baik duit kumni kumilong Sibanta ada senyang kepada Pak Jomni Uramba Reverend JJM Mikosroy. Ada yang mengenai snow, ia kijing snow pun malam. Dia kuat berhai, tak sedang mubur apa tu sedang, ia kijing keren, tak berdei, bakmi berukra. Wong mengi lah sedang mengkelet dia senyang ke rumah Joy. Tak ada yang penting ke bangayo, kem bangayo bat hakapor ke ba iba diki keren ningkong Perhatian mengiyo snow sekejing beneram jadi we pat member. Niyo snow ya ke senyang ke jono. Nitip ke bola dia. Nitip ke nyang jutang joko ki ba bola ya sat. But kita tiwai pat kilo crowd, hak constituent assembly. But syak engaran berkenal, yengi bah por besar, ni slobo limba di jingko di banginyo. But kita tiwai pat kilo kat ki badan hak constituent assembly hak por. Kinyo ben nyo baju. Mendai kan kinyo ben ki iben. Paling ai na schedule. Paling kesan di rumah dengan ai na schedule. Ada kumbang lain oslo ni, limba kacang start kacang syampang, kesat apa buat uang kumbang dan ulala dan kau bagi yo yang ni kermit buat uang. Abang snap, dikijing aja buat jadi paradoksa kacang. Ngan snow day, banginnya kuliah jimut sipol. Aku banginlah snow. Kaika jinglong do jingman do jongi abang iyo syuti ka jinglong do jingman do jongi kapor iyo syuti lesi iyo syuti bangin pedon burong yo unu rukrau Henry kata syuti gelong le na nama kimdan kedu kata jingle burong namun tahu rukrau abang asal ke jingut bai member kelompok ila ai no snow day banya muncul lang bagi bahatung yang lakmo ban penkelah ikini kejimut jing perkhat kejuni bahatung yang lakmo ban penkelah ikini kesni bangin sam ya kejimtip syapang ni urungba bang ye keren atau datang ke syutiwa kepala ban honor ban burung kerpang yo ni unong sandur jom ni kerbet ke bendri nak kalian kejuni ke isi oi kumbong Pak Syam yang bersyak di ibak lagi ibu lawan rak ini di resolution andai tangway kabang isu kuat begini sama ni apa penyetip atau ni mau benda perkhat pat dakungway pak hakabai dai pat ini kesni kabang laki ke jinyap bagi kenmau ke jinyap jong Reverend JJM Mikosroy bangan om hakani ke ye ko taksi bang sedang Lalu kemudian orang pengilas tambang kelet yang senyang
Jelaskan ban klet ya ke kalenti ko bini romba. Andai begini ban sunong turu apa deng ka vision bat jingat nanti jong ni romba. Kampun ya ka por joku upurlut ha ki social but religion contribution ni jong. Dei gemba ka jing senyang ka jong u ko kwa ban pentiu ya ka yo kokot hapreng jongi dikasih. Dei gemba ka senyang ka jong u ko kwa ban penslur yengi bangin long shwa ki balak ban yeng halo ki kijat jongi. Da ka ban yo ya ka kulit ti ko bet ko biang. Bat de hlor ta ko usdang wanra wanran dingkong yang kecil senior di badan takani ka shnong ni ka jaka ni ka ri pasat yang saksisin syafi sumbut syukunor ba atau himlako walaupun kelai dan isni kum kesni bangin sam ya jintip apa kerpang syapang uni ukraw Reverend GGM ni Kosroy tangkai kitian Iki member Rashid Beta resolution orang sebagai play nominated MDC sebagai play di Washington CM Barim Jogi but jaga jikran jeng CM halor kajing perkat kajoki hoy mamla berkang ni kajing perkat ni ber kajok kajing suku Henry berpenkemau ni Citek nombor dan council already kadang lupa kasih cuti. Bat akan pembor, bat akan tohe ba ninya pembor ke sorkar. Ngaurai kan resolution mungkin urge ke government. Henry mentang sini ngasko si berperkat ba katu kilo kamu kinong ki freedom fighter kinong yasai mentang jungi kabaki yo ski cuti siap kala-kala tang ka jingli piknik ndrei katung ka jingong jogi member ndrei katung ka jing sutur janga ka ski cuti bagi ai ban brom ya ka ski ya kalong ka bakerpang bari lado ki seng halang lado ki school lado ki dorbar lado ki institution paper ki penlong ni ki program kenang ba ni pemau bat pensa ya kata kajingno senyang jom kita di rumba haju papor ngal makerpa dei halor kata bang arai ka resolution bang aboy kajing berkat bana yo cuti ni yele piknik nimla ban kan kumi kita di beri kudan jing berkat kata andrai ka sodok kajing kiat bametasi kadon akti kabor juga isi kasong kabor kajopi sebut soknor mentang kasong tengah karai kajopi ngaburom be ya kai ga berpile hendrai ngasukwa sisisin shawan bershong kane gadi kasgi ga bangikran ya gajing le jong wajo ni khati batun kamala pusto menne bagiyo bangi chong bagiyo be yatai menne de lor kata bangakwa ban pensai dadai bangakwa nalatho be sakasaka haba personal level ladu kasgi ga banikong Henry habang asko man ay kublay na dulas lang ni member kamtam yo sumpo yo chongkonor dei halor mga bromeki bagari ka jukat joki ka panikuan na ka jimu chupat jona banya terpat ito sarkar man ay shuti nga ay kublay ni member di badan na kasmi bagi yo shuti ka stit no member bagi yaraki ya ka program hakski wi yaraki ka program ilawan I reverend owal snaitan habang igandang sanne duwat dei halal tana di sokya bangasara akan kita resolution beringat kuat ba borok kawai kejela kan kemauan buram kumba nijui na kapor kapor ya kiwegi ruromba kibara nosin yang sibun bertolong ya kan ega jela ko kolong mata kijolong niyo cuti bangin piknik kita di balik ni melawan kang regi yo cuti bangin pelongi kita di program di paper kenang bangin kumau kumbalai jumpa di member yo uge di rumah tengam dan itu ban penjrong ni kajingkran rei ngabu ke start ka executive committee
member Badan Buron ka laban Moprem iba Kisulay. Dalam sisa resolution kita Domkam ada kata-kata nomor kani ka resolution ka kau baka pertama ini ada jile bak ini real crowd jong ka Jack Henry bolong architect bat bangi jukat ni pa jang seksi dari Reverend DJM Roy. Hoy kum ka Kasihil Autonomous Council ni ju declare ya Shitarik yung November kum ka CCT apa jurisdiction jong ka Kasihil Autonomous Council. Dari suku bana kalian jong mobile bonra ini resolution kalau ban selama ban bahkan ini yang dibawa kan muncul resolution ban kerpa ya ke state government bahkan declare no ya kan ke sitrik November sebelum ke state holiday ke resolution di kalau pakai ya ke Domkam ya kejimut balai ni Domkam ban declare ini kasitarik bomba kum kasito. Kau tidak ada kiwe tak ki rukhan. Ibangi juburam ini kum ki khawat. Jo kejai bendeu, lakalong na kejai bendeu khasi jaitian, lani na kejai bendeu garu. But ki don ki national figure. Lani beliau juga lihat berkawin. Iba ke Government of India, jika sota trend keju buk ya ka tung CCTV lah dari bersihkan bersih. Dikhendak kumban subenrok ya ka ke bawah mobile trend. Nakalian jonan kumban om na kesan dari resolution. Kidon tak tu kami ki nongrem. Ibang sude pada hal solution. But nagadan ke jingkermen dalam skam bakum ki pat di badan buram jok kali kaye. Ini yang menjur lah. Ya kan ini solution. Kebanyakan la suku bahadin bagi kasih state. Bila sign ya ke instrument of association. Ban penisok bat dari India kebahe kebaya bat kum gajak beliau hak tu bapor bang Yesus bat dari India kebaya ni sutu bagi long gajak beliau kebaret pa omde tam bagi long gajak beliau kebaret pa indai long gajak beliau kebakar pa na balai ni long kejat beliau ke bakar pak. Ni dong kejat beliau ke bakar pak namar bangi don ya ki biti ki dustur ki baya fair. Bat ki wepat kejat beliau jom kali dia baya. Kata kalau hadur kombat Indo buat siap. Haga posur ke bangi don ke bangi lekren, posur ke bangi spat. Buat bakul kong kerpang ke zumi kadai ke jindon yang ini ki traditional institution. Lani ke bangi om di Hima, di Dorosno, di Dorbara. Buat ini insa kini di Dorosno hendak mentari. Kadai bala itu iki lembah kani ke kernet ke Batendri. Jauh dari itu susah dari India. Lembah artikel aspa sawan bat kunjuru ke artikel aspa sawan bat ke artikel aspa san
Bahapo juga paragraf arko. Begini dijakan pihak apo kita ke autonomous district lani apo usaha jong seksi. Yang kecil penek, yang kita diberi sosial bagi don, kamu tambah penek di dor bersenam, dor barima, dor bagai. Nenek bau ni rambat aku terkapur ulayu i jenai. Kaya kebanjai kejat bumi kejungi habang yasok pakari iya bayar. Lada ini kini kijinglong terpang kejungi hidup no. Lada pun mengaju ong berobol lada ngai jengilang kata kedua kebahe. Nama kari India kebayar. Kedon lagi jong ki jat bumi kebahe pa. Kibadon lagi jong kosyo. Kibadon lagi bukom lesi terukom sesar kada. Najumundur kalau ada kamdan ke section. Lada nimdan ni kani ke kernet ke bahagiu. Nampik su hari ni sini tangi ini ya kata ke jingdon jadi berbosno. Ya ke jingdon jadi berbahagi. Dena tak tahu bahapo ke kernet ke bahagiu. Lembaga jingpen pok bor lembaga ke section. Bagi yo ban snai ki an ki daran ya an ke bede kundu ban pet ya ki himas ya ki kriet nong sosial itu. Mila yo ban snai ka an yo ka kendo siap. Lesi ladan ke an ku ban hapan perhat ro nong ta kundu ban pene ya miti rustur. Bakon tatar. Kadi ke jinglong terpang ke joni la itu ha betul kor. Ham tam tamau tua bayaki ke CEB. Ke CEB kam semla akan trekam ha ni ke CEB ke joni nama bati bun zakat ha. Ilayo banyadai ke jat beliau nak jingwan jong ke CEB ha betul kor. Nama bendon ke section. Ke Supreme Court kadang peneksan ya ke kes hak bede bak khai ke petang. Kalau dan bawa ke non-tribals union, kalau 5 years yang ban challenge yang taat kepada bidang yang bede ke trading by non-tribals. Bila challenge ke Supreme Court, mereka Supreme Court pak ubur. Kapan kesan? Ban khai ban petang hapo ukur sam ke schedule don kam ban yo ya ke trading set. Halo ke kendau siap ke Supreme Court ke pengesan bagi marco kendau tidak jom private tidak jom video simet nama balai nama bang idol ya kan ini dia ledak datang ki bangampuak ban kerenjong nilayo lembaga jiman bakasyong hani humno banapun klan susu lembaga kani ka kandet mo riyo ya ka bala adun ti bor ya ka bala isnay hatu kam long mo yami bangin burong ya kita ti bade banyo resolution kabalawan lah da inamba badon burong iba ruki shulai MPC badon burong jong kalaban mo friend snow ya kaban ai General ya LO jami number malong bunsian apa jong di norba para syamtham ha yang sudah saya yo shibun pijim natip shibun ki ai bat abang ini keren nasno ban omba kalian jong kalian sensian balayan nanda banyak kersyam ilong convince imat ibang mai ada jemput lagi ke bakar pang yang dibuat itu sulah ibala poi kan mau wan la ikan dekat resolution apa yang nam jadi apa ada yang jom ni yang dorba ila ra shibun kiman balai shibun ki clear ban support no ki ground ban day ban support ban day ban ki clear ya kan mereka shitare jom November pada day kata lingko siang jong ni boleh crowd jong pandibu kedua hang ni akmat jong kan ni yin kebetulan burung pada apa tu di kamera trekan jong kan ni ke council
But had kiwi but kibadon kaneka district council. But kumbang yo sel ling ba jong elo jong yong ba wat district council hapo Tripura na yong ba kila don ya kajumot wat banbu di station jong Tripura. Tak matam na kabanta jong ni kaba uni uluka uni architect jong ka section uday na kajana kajong kan long paburon na kabanta jong iway pai lada ni kubaong leader jong opposition bangin ng pensno ya kita kijing su party ko for election ko for ya ni don la kajong kalama ni don la kajong ka party Henry habang ni wan pat ako jong kami sa yen kabadon buron ha ka keteng jong kata kajing ya teli wan ra buron lain ka keteng ka common issue jong kari berkajan kami yin bu no syadien ya kita kijing su party jong ni baro bat nano baklah hiro ban on bana kalian jong ka isi kinong tentang bangin pas ya kan ada resolution ban tepat yang ka state ka joni ban declare yang ka state on ye ni kemat dalam konstitusi maka beda pemerintah kaji kuat kecuali ini keluar Syitrik Laiwi Bani Pensa Kenma Takabang Kerpat Ajalah Kaneka Resolution kalau wadah Kalau lambat Sama lambat Kalau boleh kodek Kalau menyertai Reban poin Siapa panggil Kalau menurut kita Cuk Siapa ibat Kabat perok Lai keren Di produk Hot shisha ngam nyemak belen ulade shisha upek sli akhir walau wain nak inam sanjur ya ka kenen ka badreu jonggal shisha jonggal dunia habang isim tay ya ka mat ngakwakan halang ya jemput ya ka ye jemput away bahato kajing asyuti, kajing pun asyuti, kawan rako, yang kajing mentoi, yang dibobon malam. Namun lagi yang dibobon ikap, hakasgi kamu ikan mau, ikan lukrau, kisgi syuti ikut penbantang hakun kisgi, kasyangkai suari, kayak kam sobha, berkontak. Putet dan ikat bahagi wiki seni kalau ini mau ya dalam kok jom jadi kurang dan ijat program pulang hukum bejin buku Cina ngam peneram itu mereka na hala kalau mereka ngam tem orang yang jadi kurang bangin pelong pada program hukum bejin buku Cina dalam na hala orang tak, orang kerap, buat job, kan orang nak pada jikun kasih hidup ini. Ketuk langit jelah hidup kowe, kibatkan siapa job. Semua orang sudah berpentang dengan dia, yang orang berkata senaikan. Di belakang sok simun juga. Belum belang oh sebab ubah jor ngateli lagi kan mau sepak kopi kan mau hajar kopi kita dibuat kita hot sama jadi yang berkosroi kita yang jauh dan layak pulih yang dikulkas nak apa kalian nak suai ngambil hidup Hitat panang wajib tip punya masker kalau bahkan kita di sini library yang dapat buat hot, cuma buat joy, yang berapa orang senaikan, dan arti. Bahkan juga kita di sini yang betul ikat kemudian cuma dulu. Di mana negeri yang setia you menasni, kasuti cuma buat joy,
Kau uta nak sekitar diskonsel ada pada. Hajakan menghaswa syakiti menghaswa reduction yang dibuat pada kita. Ada untuk menghaswa lu rampak mengajar umri berapa. Jangan bertolong yang kurang kamu lecture. Negara lecture sak pertu yang lu rampak dah tip reunang kibala bentuk menghaswa. Padahal itu pokor kata kesni. Ini perlu artek dulu. Yang workshop yang diajarkan di Islam Channel. Balai badan gambar pakai channel. Jaga Januari macam ni. Jaga berkurang. Kapan pagi semua hadis Islam balai dan gambar lah anjakan we. Bahawa kada sponsor kawan rak yang untuk village mission del itu nak boleh kau kalau hak sudah Islam berkerok ban ajemut banyetan simpang gabi ini. Lakin mau Islam ada bukti Islam di bawah. Banyak selok penyemer jemut yang ada kamar. Bun bak Islam di pentau kata isi kabinyelet yang kamda punya dia sulok yang ada bibi. Jangan kecil sih. Bun Islam kamu. Watang yang tenang. Jangan seksual yang jangkang kamu di bawah yang sudah senang. Tiada ni tip. Yang bisa sempang, yang bisa suka, sempang. Lalu yang tip, sempang dah seksual. Lain lain asyuki. Nama ni asyuki, bagi syuki itu sudah. Ini pendak yang kio, dah kau jangan cipta. Anda yang latih di kata ibarat, lalu yang jawab, lalu yang berisu ni dah kamu. Kamu yang perlu siapa di program, lalu kita sudah hadap kita boleh padatkan dengan posisi Islam. Anda ngelak dan besar ini keleng-keleng. Anda kiwet ini keleng. Kikasi. Kaki ini Islam nak mereka kulo ban pensupo ika pateng ini. Ban pendek ika pateng ini. Ban besar ika pateng ini. Dapat jadi sempang, dapat jadi tip sempang buat jual. Dapat jadi sempang pendek pada sekecil. Katakan kalau hamha susu. Ngabang makan jadi cintawa. Jom orang ba, mami mak lawan orang apa lagi Halah yang susu. Tak kau burung kami sendiri kami yang kami ni apa? Oh mereka berarti apa di pada dia. Jika dua dia nak isi, bakal ada masuk. Nak kau bertanya ni, ay timur lang di kami. Kau kita kat dia. Nak kau bertanya ni, rewra, akhir, tak seli. Jom kita berdiri. Ini sebentar dari resolution. Orang member from Kolaban Constituency Ibaraki Syurai. Semua yang jalan pada mulai dari member from Kolaban ia dari resolution. Bantuan mau ia kecilnya nanti jauh lebih berapa? Yang kecil doi jenai ke suku, bantu orang, banjaga, jadi kita kuat. Berkunjung ayat mulai ya di LO. Di balkon kenal jadi sipun, KA bar, kuliah orang bar, menang seniang, nak kita jogi kita kuat. Abang aku ni, ya macam apa? Update joki members, jom kita kini member berada Constituency Assembly. Kita persajur ya ketika idea penolak ya ke 6 schedule. But nasuhan ay play ya di member yang berkenal ini yang disingkan di soal sport dari dia kerja. Ikran Ahmad Presiden lengkap terkini tentang berkau di penyapnya ya kita dibuat ikut berkonsultasi.
playing the court of Constituent Assembly. Nomor baru di Rambak, di CCM Kosoi, di Monrak, belum. Walau ini pun kipai, kibarepai, di sini kata dunia wakrau, ila pancano. Dapat kita ketir kain, nisha ila asmilir, ya culture, ketir ketir. Yang terpom, kalau misal kita berjumpa, apa lagi dia yang berbuat, kemudian yang seksual, but nilong pun dia kemudian, dia akan disong kita dalam pun, kalau orang dari member berendorong pada isu ban penbor yang sorkan jelas, ban penasihat ada sitare. Jom naik ke bawah pun kestil kuliah. Kapalong ro kacikan mau, ya kesniap, dan lengkau sniap, bankan mau terpang, ya usennya kuliah. Jom kuliah orang baru. Kawai kabana, ban kapal perkara. Ikan mau yang kuliah orang baru. Tahu tak kesyukur. Lekse kalau orang kepada kau. Kerana kau kalau mana yang kalau bahagia kau boleh declare kau kasih boleh. Kerana dia ini berkat jenai. Dan ibu yang kita berkat. Bantu dong program berper. Bantu mau. Yang usun yang berhei jom orang ba. Kaya ka mga yogi kalong pangalan yo tak kesyuti. Dapat orang desa kalong bahasi syuti galak pandong len lem dekat mau yang usun yang berhei jom orang ba. Ubah khwai do desa ulah untuk tak hasi boleh khwai do. Kita terter. Dan mereka ini bukan yang menjor. Yang penbor mani sota jalan. Bahagia di sini kau, sini saja mau. Yang pendong dari program di berper, lalu di sekolah, hadap di distrik, di blok aku tak ada. Ban pendong yang di program. Kenapa kau dinam jeliu? Ya kesenian berhei umbi orang pulau yang disedir. Nakwa banbuk yang dari banbuk, kelak bandung dari sanjungi, kelak bandung. Dan mereka kebanyakan banbuk mereka kalau kerja beliau kesan. Abang ikan mau, ibu jimat. Ya kibati kibat. Kiriu kau balik tak sedia, kino yang ni. Dia mereka balik rumah Allah, lalu penuh ini Tuhan di berkat. Kalau penpek mak yang di sasisir, penpai dia yang di siapa benar, penyoi ya kita kimati kau, kibau riu kau baik nak sedia. Sasisir yang remember ibu yang ada constitution batunjuk yang dia di bawah away haswa binsim yang senjam bansim sudah berkarai bertauban penuh kesukaan ban ada kesuti rezeki balai game revisit yang ban nam jadi yang kaya penghatam kabangila bandar ban persa dan yang dimati kibau punya uripra ulai no sendiri. Bahkan dia si tarik lumba manlau sedang dan nok sisa dapat jemput dapat air jemput doi nak tadi kun ikti juli paten bersawan bat kunjuk lu
Nak kita juga bilang kalau kata ini kemudian ada resolution dan bahwa buat membuat dia kalau dia Enggak, sudah terima. Bisa bukan Beri ngamut kania kasi yang saat itu mau, but borok ikut kepada negara yang kini kita kebentar. Apa ke history dan kemau, mereka kamlong bentar, nganu medro kasong agak ini. Kau bersyarat untuk sejak. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.